Kardom Karbi Anglong pini ako puthot bang thloni li nangli tumphan engsi video nangwan pi pen la pen aprang si kadu kave da korting jir mates nili subscriber do ana panstame nili hin pen Kardom pajriglo Kardom la pen non kilang bom nangli tum la Karbi 2.0 channel longjong sakki milang pulte nangli tum kang hondo pulte subscribe ikta athema video editing la pen content kiri la pen dakapor damo damo mane dugo la pen nili te chepa duglo bate nali tum hansi na PAKLANG hansi nili te la an chepa duglo la pen nali tum handa nali lo Karbi Anglong adang ka an ma korting zero do na tum han PAKLANG pusi nili video ta an ki ajos tame nili video semar da tetilo las nali tum kaching hondo pulte nali tum subscribe kripin pen nali tum skip rino mate video lang rino nangli tum subscribe lang pulte subscribe ikon la pen adung head bell ajanta dui dakta nangli tum berpon ikdano nalo pulte monon phini li lason kapre ka video le upload stami nangli tum mobile long nangli da prang mate nangli tum kilong da prang yafanno la pen pinia video le thot nangli tum wareng AWARSAI hin APHUTHAK so APHUTHAK nili dak than pon ekpo na so video long la pen kopia wareng AWARSAI ma la pen kan ana post idoma kan ana vacancy sidoma la pen adim ko na loma la kinali tum video arlo si thek polong pola sinali tum kelang kicheng pen kijut an langon la pulte nali tum details dagalam chini atpo la pen nili non prabjin pen giveaway bi pon popsi mathalo nili 1k ta pelele that po non in thom pen stame nili nali tum man birta mate update nang pi po la community long stame nili nali tum han dag nang birta ekpo la pen nali tum chini ekpo la si prabjin pen nali tum giveaway chipe hai pulte nali tum message comment la pen like subscribe share video ai ulai bang tini ne pin pen nali tum pi gon la pulte nali tum giveaway bang hai po la pen la puji than che share ding ola la pen nali tum la intro bang la ego intro lang det pen video long le che than nang mate video cheng pon filana la pen la hello advertisement alola la pen ali tum pen ana bang pho bang phitime chini pota hailo mate theklong polang long pota hailo la si kachini ne tum dota hai mene pusini le bang so a video semar iglo mate nali tum han nang than pon ekpo la pen kachini tang tum le thot nali tum ek an mala jir pi korting jir tum nali tum share iktha ke share ke tangka dam de la pen a ghunta le nain tali 1-2 minute sinang chodi minute ing sini sinang chodi la sinang tum share pon ikthala so video bang la pen prabjin ben chethan pon nang ko ppa post mala la pen kan an vacancy sidoma la pen ppa documents neng ma kuna se submit neng ma lai hui dak nang litom dak thek pon long pon la pen kumantu se kicheng podet kicheng adet ma matik mantu si kijudi ma so det anta nang litom dak thek pon long ik thai po la sinali tum skip ke pin ben la ikon la pen channel long jong seki milang polte subscribe ikon la pen nali tum like comment lai hui bang tini ne pin ben pi ikon tangte chethan pono nang jaso wareng AWARSAI APHUTHAK la penani tum dak theklai government of Assam office of the deputy director town and country planning difu Karbi Anglong la nali tum la thak ta thek ponong po dak nali tum laklar dak pen ke tok thek ponlai daklar dak pen lai ke tok nali tum thek ponlai Lapended advertisement pula lapen the application are invited to the prescribed standard forms of application published in the part 9 lapen affection autonomous council revenue receipt rest 20 rupees nang pon nalitum lapen the category candidates dak dia ikta asap so penela la pen nalitum dak 20 rupees ba nalitum la kas of general category candidates la pen restaurant ba nalitum la ST/SC la tum hanlo la pen dak be enclosed along with the application form the attending and eligibility candidates who are citizen of Indian of filling for vacancy posts of grade 4 under the office of the deputy director town and country planning difu Karbi Anglong la pen la hello la pen
nali tum da details ang namo details regarding eligibility extra are given below. Serial number 1 lapen name of post bang nali tum post mate vacancy bang nali tum da khalasi pu postman lapen da total vacancy bang sivet do lapen scale of pay bang nali tum da 12,000 pen 37,500 anjo lapen grand pay da 3,900 lapen maximum qualification bang da class 8 person tame lapen age limit bang nali tum da 18.38 years an nali tum apply ign lapen documents hin langdam nang documents bang nali tum kenai bang ke documents to be enclosed with application form self attested 2 copies of recent passport size photograph lapen self mate emthang signature hai hoi men chito donang pola 2 copies photo long lapen self attested copies of the test the testimonials related education qualification with marksheet lahai hoi lapen age proof certificate age proof anal tum date of birth certificate lepita chok lapen aadhar card pa lahai hoi pan card lepita chok lapen caste certificate banali tum nang podak lapen documents related claim age relation lapen candidate must register the name of employment exchange tadu nang po lapen lahai hoi nali tum xerox igra la self attested mate emen chitok don thainang po lapen 3 number lama age limit bang nali tum dak thek ponang po 18.38 years on lapen last date reception of application the 16 May anjo last date 5 p.m. on asinali tum kan maki problem siki melo lapen in the case of last date of registration application happens the holiday application will be received on the next working day up to 4 p.m. lapen in the office banali tum dak chini ikpo deputy director town and country planning difu Karbi Anglong lapen dak date tanali tum dak thek ponang po mantu tu se publish malai hoi lahilo post banda insivet lasnali tum jangsi ning hang tum jogduni ple jogdun tame lapen dake bang pharole jogdun ta kilong ba inuveta la se ka kopai doling sidak kilong po lasnali tum ta try dun tame jogdun tame daga qualification bang class 8 pass tame la se grade bang and grade for AWARSAI AWARSAI lo ase nali tum ning hang tum jogdun tame la sipinia video lang malan chola la penali tum video kilang bening sampu pusining chi thelo la penali tum tongsi channel ki milang pulte subscribe ingon la pen video kan masero nali tum share ingon WhatsApp Facebook la pen kapre ga social media lang stamin nali tum share pon ingon la pen la kachin ni tum tadi pachin nang voice card benglo scar benglo stamin nali tum kan ma share ik tame la sipinia video lang malan chola la si kado kawita dumi thakme mo next video long le chitong nang la pen Kardom